Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Cholehil Choacue at Cosquitzin, Ninkela Kulbal, Hunsut Kuchik Salikak Angela in, Solok Salisantilhu, La Insaralux ut Jokin Chakoch Beningil, Chiruli Hunk Amokain. Lish Holomilikat Solbal, Chiruli Shamana in, Nashje. Shkomone li testimonio, Chirish li Jesús. Liqa versículo nakataw sa lihu Juan capítulo 12 ut versículo 32 ut nashje. Ut naklain tintaksiq sa shben choch tebing amchak chishkhuni leb wikin. Kama yogo chirilbal ebliqat solbal li shenumeje chak. Yogo chi atinak chirish lishhu liqwa Juan chanrunak haan naraksh tukubankil chiku chanrunak naraksh kutbal chiku Ani tsakal li Cristo. Nabalep ling kanike pabangre, nabalep li tukhmahi ni keshnaw nakhaan li Mesías, habanan leqwa Juan salishhu, yo chishyalbal shaqesh cholo bankil, ut nashkamep chak nabalep li testigo, li neke atinak chirish, ut chiru li shamana in yokoril balsh komunep ep li testigo hain. Shbanak li kakwa Jesus moko kikulunta ut kishye masala chol la in li Cristo moko chanta, ma jungwa kish cholo, Ani tsakal chirueb li komon. Kahkwi kish cholop chiru li ishq la samaritana hoshqil jak chiru li shaman shnume. Li qawa Juan koshk am chishkhul tikankileb li sachbach oleh li kishbanu li qakwa Jesus. Kishkut besiah kwi naq chishkhuni la in nachalk chak aran taqiq. Salihu Juan capítulo 7 versículo 31 nashche. Nabaleb sashyanqeb li tenamit ke pabankre. Yo keb chishyebal. Naqtak ulung li Christ. Matishbanu na balchik shninqal talil chiru lishbanu hain. Ari nakakeretal nakyogep chi atinak chirish li Cristo. Honashtie li versículo. Habanan. Hanep chokep chishkebal hun lin ahech chokre li qakwa Jesus. Nakrelik chijal haan tsakal li Cristo. Sashkaba chishkhunilep li hunqep. Reheb li sachbach oleh li yo chishbanunki li qakwa Jesus sashyanqep. Lishkholomi li qatzolbal chiru li kutana in nashtie. Kishkup sirip la Juan la kupsiomha. Ki atinak kwichik chirish li Christ. Salish kabile katsolbal shakejak retal nakliqwa Juan ki atinak chirish li Cristo. Yogin chi atinak chirish liqwa Juan la kupsiomha. Abanan marer kakoshla kahkwish kutunhun kamok utma hunkwajik shkutunk. Abanan sa liqatsolbal chiruli shamana in choko chirilbal nakliqwa Juan ki atinak shka sutil chirish liqakwa Jesus. Qaqiaq retal chanru nakliqakwa Jesus utliqwa Juan neke junta etak chaq shban lik angel y yokep chishbanun kil. Ara salihu Juan capítulo 3 versículo 25-36 nakatawe na balep li raqali neke atinak kahkwi utinegesh cholop chiqu chishkhunilain. Abanan yoqin chishyabasinkil Junkwi bakwichi versik shbanak nabaleb li versículo 26 nashye. Que kulak kwankwi la Juan utkosheshiere at solonel chak tal li kikulaka kwikin jumpak ali ni ma Jordan ha alishat atinak chirish yo chikup singha ut chishkhunileb neke kulak rikin. Kicha ok la Juan utkishye maga truq tare chani junak kwinka ta kebil chakre sa chusha. Arin la Juan yo chishyebal chirish li qakwa Jesus naqlik aru yo chishbanunkil manaqli sachbach oleh li yo chishbanunkil chale naqchaq sa chosha. Hali narax kutubal chiqu li versículo in. Ut li versículo 28 li nakulak tsaqal chikush banak kishtel ishcho li qwa Juan utkishye. Mokola in tali Christ. Yal taqlam bilin banchaq chiru haan. Li qwa Juan nashnaw tsaqal aru lishk angel renak kichalk sashben aru chichocha in. Li anihik in kwank li ishaqilbeh haan li belomeh ut li ramiw li belomeh li nakwank aran ut narabi kahonak nasawok sa shol chirabinkil shtyab shkush li belomeh hana in lish sahilin chol ut aktsaqlojenak chik ru arin kishjuntak etarib li qwa Juan rikin hun li ramiw li belomeh nashkerib sashnaah li ramiw li belomeh yal ramiw shbanak kishtiebre mokola in tali Christ. Li versículo 30 nashye tentona anta iq utla in tinsak. Toshik sa li versículo 36 nashye anina pa bank relik aholbeh kwang shtu amche khunelik outli in kana pa bank relik aholbeh
inka taril li yuam, ha chik lish hosqil li Dios, tene bambil sashben. Kaman nakyo ke bayak lish kakal manak lish ka ushe, lish solom la Juan, hokanak ke kweb shebal re nak na baleb li qasqis injo kep chishtaqin ki li qaqwa Jesus. Qahultika qahkwi nak li qaqwa Jesus ma kwa ha an li yo chikup sinka, ha lish solom. Utsaib li raqala ish qak tal naqliqwa Juan ma hunkwa kirax maqbalish na akhliqa kwa Jesus ho li Mesías. Hokanak ishye reheb ma kwa in li Christ. Ut li versículo in ut ma kwa kahkwi li versículo in na atinak chirish naqliqa kwa Dios na ril li iglesia ho li rishaqil li tasumlaq kwi honash tiakwi salihu Apocalipsis. Ara salihu Oseas capítulo 2 versículo 16 to 23 nakatawe bakwi na balep li raqalchi atinak chirishaina abanana kwash kotsbali versículo 19 nashye la in tatinkam wikinche hunaqkwa arin yoji atinak liqaqwa Dios utla ataqli kushaqil satikilal ut khoa kulub shbanak nakwilsh to balaku ut khwal nakatinra ain liqaqwa Dios yoji yokrelish tenamit Israel Hokan bi naking ato sachchish ye bal manakchish nakliqwa Juan khalan tachih ishyo chi atinak anashk esh na akhliqa kwa Jesus ho li Mesías li yechim biljaq ha antento naqtaqirchan utlain tinsaq liqwa Juan nashkhultika kuchik reheb li puyenam utchoqeh kwila onaqkwan naqkwita qapab liqa kwa Jesus taqataw liqkulbal abanan kuinga taqapab ha li tukhbamak li kauresim bilshban li qaqwa Dios ha anchik li taqakul sali capítulo 3 ut versículo 16 ut 17 relihu Juan naqadaweb akwi li versículo in shbanak li Dios qahonak kishra li ruchichoch kishkechak li ralal khun chiribil renak chishkhuni li tapa bangre inga ta sachq Juan ban shchu am chihunelik shbanak li Dios inga kishtaqlachak li ralal sa ruchichoch chiraqok atin sa shben li ruchichoch re banak chikolek li ruchichoch sa shkaba haan. Arin yogo chishkebal retal hunik aush li kwank reheb la judíos uteblah kamolbe sa li honal chakaan nakjokeb chiroy benigil hun li Cristo li tachal qrach chikohlak sa hun li kokharibal uchitaklang chakwa behing sa shbeneb li tenamit habanan muguyokeb taroy benigil hun li Cristo li yochi chalk chikamk sa shkabaeb chanrurak toruq chistol balla onak kwan malkhshkulu bankil salika chol salika juam nakli Cristo ha antqalakh kolqe chanrakh ru nak toruq chistaw balru kurakh li santil hu inka nash cholop chiqu chishkhunil ishyalalil chirish liqa kwa Jesus hukam biat koskwits in akhil ru nakla o taqakul li ratin liqa kwa Dios li santil hu kho li musiqam bil chaqshban reqa kutbal resh cholobankil chiqu reqa kiresinkil reqa kambal shtawbal liqa kolbal ut kwang khune likrikin liqa kwa Dios watyo shakwe nakchina gochbeni chiruli gutanain nagoybeni naktina gochbeni sa khunchik reheb liqa angel solok sa lisantilhu la insaralux tok sa khunchik lihonal